Nizere ko ibihe byawe birimo biragenda neza cyane kandi nawe bitari gukunda nkubwira ngo uyu munsi bishobora kudakunda n'ejo ntibikunde ariko bizakunda igihe byatwara icyo ari cyo cyose ariko bizakunda. Rero mwambare sentire twizamukire n'indege ya siporo. Nge pilote muri kumwe ni Aimable Mambo de pilote cyangwa se Aimable Mambo Rekis Genza Oge El Capitano. Ninjye uba ugiye kubatembereza mu makuru y'imikino aba arimo aravugwa hano mu Rwanda, yaba muri Afurika ndetse no ku isi yose. Tugenda dutembera mu mikino itandukanye, yaba volleyball, football ndetse n'indi mikino yose, tukagenda tureba amakuru arimo aravugwa hano ngaha ku isi nzima. Bibutsa ko kugira ngo indege ya siporo ihaguruke kandi itugezeyo amahoro, Kevino Photographer araduherekeza akatugezayo amahoro. Nkubwira ngo ikirori cyawe nimba ushaka ko kitazibagiranwa, koresha Kevino Photographer. Uyu ni umufotographe ugufasha mu byo ukora byose kandi bikagenda neza. Noneho uyu munsi turaganira ku makuru menshi atandukanye, nta kindi kiri kuvugwa usibye UEFA Champions League yakomezaga ijoro rihise. Tukaba twamenye amakipe yamaze kugera muri kimwe cya kabiri mw'iri rushanwa rya UEFA Champions League. Ibi turabiva imuzi n'imuzingo n'ubusesenguzi buraba burimo bunyuramo, kandi turakubwira ko Europa League iri buze gukomeza iri joro. Nawe rwose ntuze gucikanwa amakipe akomeye nka za Aston Villa. Turi buze kureba nimba ari bubashe kugera kimwe cya kabiri, kandi turaza no ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Imyiteguro ya derby irarimbanyije, amakipe yatangiye icyo bita Cold War cyangwa se intambara y'amagambo, aho ari kugenda asubiririkanya binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byose turabiva imuzi n'imuzingo. Tukira no ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, nta kindi kiri kuvugwa usibye ko ikipe y'igihugu y'abakobwa batarengeje imyaka 17 bari gushaka itike iberekeza mu gikombe cy'isi. Turi buze kureba ese biri buze kugenda ute, bafite umukino ku munsi w'ejo. Ibyo byose tugiye kureba imyiteguro yabo aho igeze, kandi indi nkuru ibabaje turi buze kugarukaho nuko Ugo Ekitike, uyu rutayizamu w'ikipe ya Liverpool, atazagaragara mu mikino y'igikombe cy'isi. Iki ni igihombo gikomeye ku Bufaransa ndetse n'ikipe ya Liverpool irimo irashaka kuguma muri Big Four. Ese byatewe n'iki? Abantu babyibuka, mwibuka imvune Ugo yagize ubwo bakinaga n'ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba ari imvune ikomeye cyane. Ibi byose turi buze kubiva imuzi n'imuzingo, ariko nk'uko nabikubwiye Kevino Photographer niwe ugenda uduherekeza muri rugendo. Tugiye kumva publicité ye, ubundi tugaruke turambura amakuru arimo aravugwa tuyahereye imuzi n'imuzingo. Kandi mwibutsa ko ngiye muri kumwe ni Mambo de pilote nk'ibisanzwe. Reka twamamaze, turagaruka mu kanya. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or in Kevino Entertainment with Kevino Photographer, you can contact us on 078877 3185, and even you can follow us on our social media. Kevino Photographer, online service, make more than one with us. Turagarutse nyuma yo kumva umuterankunga wacu mukuru Kevino Photographer ugenda ubana natwe umunsi ku munsi. Noneho amakuru yacu y'imikino tugiye kuyahera hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko bavuga ngo ujya gutera uburiza arabwibanza, natwe reka duhere hano ngaha iwacu turerekeza ku mugabane w'Iburayi. Nyuma abantu bakunda umupira wo mu Rwanda ndetse bagakunda n'amakuru y'Iburayi, mwese muri buze kuryoherwa. Wowe nuze kuva kuri Step Up TV show, mwibutsa ko ngiye tuba turi kumwe ni Mambo de pilote, ninjye uba uri mu iyi ndege ya siporo. Amakuru yacu reka tuyahere muri volleyball.
habayeho impinduka. Ubwo ngubwo ni mu irushanwa nyafurika rizabera hano ngaha i Kigali, ubwo niryo bita Kavebe Men's Club Championship, cyangwa se ni nk'igikombe cy'Afurika cy'umupira wa volleyball, aho haje kubaho impinduka. Ubu ngubu kikaba kizakinwa n'amakipe 32 avuye ku makipe 28 yari asanzwe yitabira iri rushanwa. Iri rushanwa rigiye gukinwa ku nshuro yaryo ya 47. Ni irushanwa rigiye kubera hano ngaha i Kigali. Ni irushanwa rizatangira tariki ya 20 Mata kugeza ku wa 3 Gicurasi mu mwaka wa 2026. Urumva ko ryatangiye kurodinga, harabura iminsi mike cyane. Noneho kuba habayeho impinduka bakongera amakipe azaryitabira byaje gutuma ikipe yo mu Rwanda ya REG yiyongera ku makipe yo mu Rwanda yarazitabira rino rushanwa, ari ryo APR Volleyball Club, Police Volleyball Club ndetse na Kepura. Ubwo na REG yaje kwiyongeraho, bivuze ko u Rwanda ruzaba ruhagarariwe n'amakipe agera kuri 4. Noneho ayo makipe uko ari 32 bazayashira mu matsinda, abe ari amatsinda 4, buri tsinda rigizwe n'amakipe 8. Ubundi bize kurangira bagiye bafata amakipe 2 muri buri tsinda, ubundi bajye mu mikino yo gukuranwamo. Rero nizere ko rirushanwa rizagenda neza, ariko ibintu byose byabereye i Kigali biba birimo biragenda neza, kandi twifurize isha n'ihirwe amakipe yacu azaba ahagarariye igihugu azitware neza, byibuze ku buryo tuzabona nk'ikipe imwe igera ku mukino wa nyuma nk'abantu bose twakiye irushanwa. Nk'uko abanyarwanda bavuga ngo inkoko iri iwabo ishonda umukara. Uyu munsi nazanye ikinyarwanda kiremereye pe, nizere ko mwiteguye cyane. Noneho reka twerekeze mu mupira w'amaguru. Nta kindi kiri kuvugwa usibye ikipe y'igihugu y'abakobwa y'abatarengeje imyaka 17 ikaba iri mu myiteguro yo gushaka itike izabajyana mu gikombe cy'isi. Akaba ari umukino uzaba ku itariki 17. Urumva ko ari ku munsi w'ejo, aho bazaba bakina n'ikipe ya Zambia, kandi umukino wo kwishura ukaba uzaba ku itariki 22. Ibi ngibi bikazatuma niba utsinda bazahura n'ikipe izaba yarokotse hagati ya Egypt na DR Congo. Nizere ko abakobwa bacu bazitwara neza, namwe muzabashigikire. Ejo umukino uzaba ku isaha y'isaa 9, uzabera muri Kigali Pele Stadium. Kwinjira azaba ari ubuntu usibye muri VVIP. Ubwo rero abantu muri Kigali mugiye gushigikira ikipe yacu y'igihugu y'abakobwa, turebe ko twakitwara neza kandi twagera kure, tukareba ko twabona itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Tukwibutsa ko iyi kipe y'abatarengeje imyaka 17 n'ubwa mbere iraba igiye gukina, gusa umutoza wayo Niyigena ubwo yavuganaga n'itangazamakuru yagaragaje ko biteguye cyane, ndetse nta kabuza ko bashobora no gukuramo ikipe ya Zambia ndetse bakazakuramo n'izindi zose ziri imbere. Ibyo ni ukubihanga amaso tukareba uko bizagenda. Nta gutinda, noneho reka twerekeze mu mukino w'amagare. Abantu benshi mwagiye mutubwira ko twibanda kuri football cyane, niyo mpamvu twagiye tujya no mu mikino itandukanye nayo tukayiva n'imuzingo. Noneho mu magare ngo hari kuvugwamo iki? Nta kindi kiri kuvugwa usibye ikipe y'igihugu y'umukino w'amagare, ubwo ni Team Rwanda, ikaba irimo yitegura kwerekeza kujya gukina irushanwa ryitwa Tour de Algeria. Ubwo ni irushanwa ribera muri Algeria, irushanwa ikipe y'igihugu yari herukamo mu mwaka wa 2024. Iyi kipe yiganjemo abasore bari hagati y'imyaka 23, usibye abakinnyi bake barimo bari hejuru y'imyaka 24. Rero kuri uyu mugoroba nibwo bagendaga bakabahereza idarapo, ndetse bakababwira ko u Rwanda aho tugeze hose tuba tugiye kuyobora,
twizere ko bazagira umusaruro mwiza mw'iri rushanwa bagiyemo rya Tour de Algeria. Mbifuriza isha n'ihirwe. Tutarava no mu gihugu cy'u Rwanda, noneho shampiyona y'u Rwanda yatangiye kuvugwa cyane, amakipe arimo aritegura. Ubwo ni Rayon na APR, amakipe arimo arahanganira igikombe mu buryo bukomeye cyane. Arimo aritegura kujya mu karere ka Rubavu, aho azakirwa n'ari amakipe y'i Rubavu, yaba Rutsiro na Etincelles. Tukareba ese bizashira bigende bite. Mwibuke ko ubwo baherukayo gukurayo amanota byaranze, zose zikurayo inota rimwe. Inkuru nziza irimo iravugwa mu ikipe ya Rayon Sports nuko Kwizera Olivier yongeye gutangira imyitozo, kandi mwibuke ko ubushize aribwo nababwiye ko na Bayisenge Emery nawe yamaze gusubukura imyitozo. Urumva ko ikipe ya Rayon Sports iruzuye, usibye ikibazo cy'umutoza nacyo kiri kwegereza ku musozo, aho bivugwa ko ashobora kuzatoza uno mukino uzabahuza n'ikipe ya Rutsiro. Urumva ko imikino izaba ikomeye cyane mw'iyi weekend, ntuzacikanwe rwose. Noneho tukiri ku mukino yo muri Rwanda Premier League, nta kindi kiri kuvugwa usibye derby ko yatangiye kuba intambara binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Nibwo nagiye kubona mbona ikipe ya Rayon Sports ishizeho graphique hariho Forunganye afite umuheto, bigaragara ko arimo ararasa ishorongi. Nuko APR nayo niyatinzamo binyuze kuri muntu ukora graphique wayo Iva, tumuha shout out. Ni umusore ukorera Isango Star, nibwo yaje nawe agakora igifaru kinini cyane kiriho abasirikare, hejuru akandikaho ijambo ryavugishije abantu benshi, aravuga ati mukure imiheto mu mujyi. Bishatse kuvuga ko ikipe ya APR igiye kuza guhabya Rayon Sports ikoresheje burende. Ni ukureba uko bizagenda ubwo baheruka guhura. Ibyabaye murabizi, ntabwo turirwa tubigarukaho, ariko ikipe ya Rayon Sports yo yiteguye guhangana uko byagenda kose. Ubwo reka tubihange amaso n'amakuru arimo aravugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndatekereza n'aha twayasubikira, ubundi tukerekeza ku mugabane w'i Burayi. Reka dufate akaruhuko gatoya, nyuma yo kureba zino nimero za Kevin Photographer tureta tugaruka. Nta masegonda make nugira ahantu ujya, kandi mwibutsa ko uri kumwe na Mambo the Pilot. reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday day or in Kevin Entertainment with Kevin Photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than word with us. Get ready, ambara umukandara wawe neza, indege yahagurutse. Pilote ni Aimable Mambo, Lekis Genza out early capitano. Twazamutse mu ndege ya siporo, twatumbagiye. Ubu ngubu amakuru y'imikino tugiye kujya tuyareba ari hasi yacu, ubundi tuyakurikira 5 kwa 5. Reka tugaruke twumva amakuru arimo aravugwa muri UEFA Champions League. Tayari ubwo twageze ku mugabane w'Uburayi, ijoro ryatambutse nta kindi cyari kiri kuvugwa usibye imikino ya UEFA Champions League yagarukaga, aho ikipe ya Bayern byaje kurangira itsinze ikipe ya Real Madrid ibitego 4-3. Uyu ni umukino utari woroshe cyane, umukino wabereye Allianz Arena. Ubona ko ikipe ya Real yari yaje ibizi neza ko kuri shampiyona bisa nkaho Barca yamaze kubatsinda, nyine barusha amanota 9 yose. Muri Copa del Rey bavuyemo, muri Super League baratsinzwe. Barabizi ko usibye kuza bagahangana bakareba ko bakikamata, byibuze wenda bagatwara Champions League kugira ngo shampiyona
kugira ngo sezo yabo itazagenda nabi. Babonaga ko umutoza yaje afite igitekerezo cyo kwataka, kuko ubonye abakinnyi yakoresheje ubona ko yari ashaka kwata kuko byagenda kuko muri Mediane nimba Kamavinga yavuyemo nk'umuntu wenda tubona ugerageza kudefanda, ukazanamo kapiteni ari kumwe na Jude na Arda Güler, ariko iki ni igitekerezo cyatanze n'umusaruro cyane kuko Arda Güler byaje kurangira atsinze ibitego 2 na Mbappe atsinda igitego kimwe. Jude Bellingham ubona ko yitwaye neza kandi ntabwo bitangaje cyane kuko ubundi Jude Bellingham aza muri Dortmund usibye mu mikino ya nyuma yatangiye gukina nka nimero 10, ubundi yari asanzwe akina nka nimero 8. Rero bitwaye neza. Igice cya mbere cyaje kurangira ubona ko ikipe ya Real iri hejuru y'ikipe ya Bayern, ariko ikibazo n'ubundi ni ikipe ya Real yabuze balance. Wakataka neza nibyo wanatsinda, ariko ikibazo abantu bose twabonaga, ese ubasha guhagarika ikipe ya Bayern kuba yagutsinda igitego? Ni ibintu bigoye cyane kuko gufata Harry Kane ufite ibitego bigera muri 50 mw'iyi sezo, ugafata Luis Diaz, ugafata Olise, abo bakinnyi bateranyije ukareba ibitego bamaze kugiramo uruhare mw'iyi sezo biragera mu bitego 100. Rero kuvuga ngo uri buze kubahagarika batagutsinda igitego biragoye. Rero ikipe ya Real Madrid nta kitari yagize kuko yageze nko ku munota wa 80 bigishoboka kuko bari bakinganye, ariko za remplacement z'umutoza navuga ko itari ngombwa cyane kuzanamo Kamavinga, nawe waje kwitwara nabi bikaza kurangira abonye ikarita y'umutuku. Iyi ngiyi yari yahise iba, ntabwo navuga ngo niyo ntandaro kuko n'ubundi ikipe ya Bayern yabarushaga, ariko nyine yabaye noneho simusiga. Impamvu simusiga yo gutsindwa biza kurangira batsinzwe. Umukino twabonyemo abakinnyi bagize performance iri hejuru, Olise na Luis Diaz. Jewe uburyo nabibonye nabonye ko Luis Diaz yatsinze igitego, nabonye ko ari we wagakwiye kuba yabaye man of the match, gusa na Olise performance yari hejuru, nawe kuba yaba man of the match nta gikuba kiba cyacitse. Ubwo nukureba nyine uko biri buze kugenda. Gusa nubwo Real Madrid yavuyemo, urabona ko abakinnyi bayo individual barakomeye, ariko collective niyibura. Kuko nk'urugero Kylian Mbappe ntacyo atakoze, ibitego 15 mu mikino 11 ni performance iri hejuru cyane. Ubu ni nawe top scorer nubwo yavuyemo, urumva ko ahagaze neza, ariko nyine gutsinda byagoranye iri joro. Kandi na Vinicius Junior nabonye abahaters nibajya babura ikintu bavuga pe. Vinicius ku mugoroba yatangaga assist ya 32 muri Champions League, birangira aciye kuri Cristiano Ronaldo ufite assist 31 muri Champions League. Nabonye ko kana abantu benshi barimo baragapostinga ko Vinicius yaruhije Cristiano, ariko uko mu postinga ko yamuruhije assist, mushireho n'ibitego, murebe ibitego byose Cristiano ari kumurusha. Noneho ntabwo ari wo mukino wonyine wabaga. Twabonye ikipe ya Arsenal ikina na Sporting, umukino nta bintu byinshi wawuvugaho, buriya umukino w'ubusa ku busa, ni umukino ubutagenda. Gusa ikipe ya Arsenal yo ntabwo yitaye ku nzira yose, ariko yo yizeye ko ikomeye. Gusa yatumye abantu bayishidikanyaho uburyo yakinnye na Sporting bari no mu rugo bagakina iminota 90 nta gitego. Ubwo ni ibintu nyine utapfa gusobanura neza. Gusa byaje kurangira bakomeje kuri aggregate y'igitego kimwe bari baratsinze mu mukino ubanza. Ubu ngubu baritegura kwakira ikipe ya Atletico, ndetse Bayern nayo izakira Paris Saint-Germain. Urumva ko ari imikino izaba ikomeye, imikino simusiga. Kandi tukiri kuri UEFA Champions League, Perezida Paul Kagame yashimiye amakipe ya Visit Rwanda. Abantu benshi bari kuvuga ngo nyamara Visit Rwanda ishobora kuba itera ishyaba kuko byaje kurangira ikipe ya Arsenal yagezeyo, Atletico yageze kimwe cya kabiri na Paris Saint-Germain. Ubwo noneho kino kinano ntabwo ari gukibona, byanga bikunda ikipe imwe ya Visit Rwanda iri finali, kandi birashoboka ko ikipe yambara Visit Rwanda ishobora kuba
igatwara igikombe. ubwo urumva ko Visit Rwanda nayo iri kugenda ijya juru ivugwa ahantu hose. Tukira ku mugabane w'Uburayi hari irushanwa abantu benshi bamaze no kwibagirwa, ariko ni irushanwa riryoshye my friend, bayita UEFA Europa League, iri buze gukomeza iri joro n'imikino iri buze kuba itoroshe cyane. turaba tureba Celta Vigo irabiri gukina na Freiburg yamaze kuyitsinda ibitego 3, nubwo Celta Vigo wenda iraba iri ku kibuga cyayo muri Espagne, gusa nge ndabona ko ari ibintu bigoye cyane kuba wakuramo ikipe yagutsinze 3, gusa birashoboka. Amakipe muri Espagne nanone indi iri gukina Europa League bayita Real Betis, iraba yakira ikipe ya Braga, bakaba baranganyije igitego 1-1. Ikipe ya Real Betis iraba iri mu rugo, urumva ko ifite amahirwe menshi cyane yo kuba yakuramo ikipe ya Braga, nukuba tubihanga amaso. Noneho bayita Nottingham Forest nayo irakira ikipe ya Porto, nazo zanganyije 1-1 mu mukino ubanza, gusa uyu mukino wo kwishura uri buze kubera City Ground. ubwo urumva ko ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Nottingham Forest ishobora kugira amahirwe ikaza kuba yatsinda igakomeza, cyangwa se bikanga. Aston Villa nayo iraba ikina n'ikipe ya Braga, muranyihanganira, ikipe ya Aston Villa irakina n'ikipe ya Bologna, nazo zanganyije igitego ikipe ya Bologna yabatsinze ibitego 3-1. uyu no mukino uri buze kuba ukomeye cyane. Ikipe ya Aston Villa iraba iri Villa Park, gukora remontada y'ibitego 2 ni ibintu byoroshe cyane, gusa n'ikipe ya Bologna ni ikipe ikomeye cyane, ikipe itiyoroheje ku buryo kuyitsinda biri buze kugorana, ariko turi buze kubihanga amaso. Iyi mikino yose nkubwiye iri buze gutangira ku isaha y'isa 3. abantu nizere ko muri buze kwihanga amaso, ubundi ejo tuzagaruka tuyisesengura tuyiva imuzi n'imuzingo. kandi mwibutsa ko igituba turiho ni Step Up TV show. iyi niyo TV igenda ikugezaho amakuru y'imikino n'ay'imyidagaduro, ikabitambuka ku rubuga rwa YouTube, kandi tugira n'imbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, yaba Facebook, Instagram na TikTok, hose ni Step Up TV show. wadusura ugakora follow, ubundi ukajya ubana natwe umunsi ku munsi. kandi reka nkubwire indi nkuru ibabaje, bamwita Hugo Ekitike. uyu ni rutayizamu mu Faransa ukinira ikipe ya Liverpool, ashobora kutazakina igikombe cy'isi. ako ntabwo ari ashobora, ahubwo ntabwo azakina igikombe cy'isi. nyuma yaho agize imvune ikomeye cyane, imvune y'uyu mutsi w'inyuma uhuza agatsitsino ndetse n'impfundiko ukaba waracitse. bikaba bivugwa ko azamara amezi menshi cyane ku buryo atazigera akina n'igikombe cy'isi. iyi ni imvune yagize ubwo bakinaga n'ikipe ya Paris Saint-Germain, tumwifurize gukira vuba. ubwo ni igihombo ku ikipe ya Liverpool irimo irahanganira shampiyona ndetse ihanganira kuguma muri Big 4. kuzajyayo udafite Hugo Ekitike ni ibintu bizaba bigoye cyane. kandi ikipe y'igihugu y'Ubufaransa kuzajya mu gikombe cy'isi udafite Ekitike nabyo azaba ari ikrize ikomeye cyane. noneho tukiri aho ngaho ku mugabane w'Uburayi, reka tuave gake twerekeze mu Barabu. ubwo ngubwo tugiye mu cyo bita Saudi Pro League, nayo yarakomezaga ijoro ryatambutse. Al Nassr ya Cristiano Ronaldo yaje gutsinda ikipe ya El Ittifaq igitego 1-0. ibi bikaba byatumye ikipe ya Al Nassr igira amanota 76, ikaba ikurikiwe n'ikipe ya Al Hilal n'amanota 68. urumva ko iri kuyirusha amanota yose agera ku 8, kandi hasigaye imikino 5 yonyine. ubwo bivuze ko ikipe ya Al Nassr Cristiano ashobora kuba agiye kwihesha Saudi Pro League kera kabaye. abantu noneho mwavugaga muravuga iki? nizere ko bizamugendekera neza, kandi
ndagushimiye wowe banye natwe mu ndege ya siporo, tukibutsa ko Kevino photographer niwe uba ubiri inyuma, niwe uduherekeza mu rugendo paka tugeze iyo tujya, kandi dushimira na DJ N shout out ko yaratuzaniye Step Up TV show, adufasha kujya twinjoyinga twumva amakuru y'imikino n'ay'imyidagaduro. Mwari kumwe na Mambo the Pilot. Ciao ciao, ndabakunda cyane.